Tunga holang migit akveni pivalia yuni tau tulong na migapta ubanga uyaw pek kani kaluak akver mi utaw katigaya buta kwa tuhak vigigang na kaptigo pivalia yuleriti luta akveni hibul dang me ta kwa tuhang na tavut ilin na tulerin mi amma tuhak kanang na mi yavut ting mang mi pitak to kalaw mat umaywa ko hilang mi umaywa ko hiling mi tamak kwa mago tau tung nhạc tàu vụt uống nước khâu yok tung ở hụt lụt tàu tu lóc mấy gì hi vun lang mi apere hoak pagi kinau mangak pet okak tu lua ko vi ni ubang aja ke Monica Silva utok ve mi utau the coming to my okay unit 43 ngonia lo ko okak tu lo tu mau ve mi utan la reu gama mà ao le gì cái mày là tao mau ngà hà lâu áp thì ai lướt tốt này lâu của ní ta mau ngà hà gấp ta ilin nào ve tao hít nang lo mấy yok làm mắc hồn lâu tuyệt tên là cái chất là ilin nào về high school kan người lâu mấy yo là ta mau ngà nút thì hà không mà tamani ilin ya tu le renang bet huna le reyu be ilin nào tu về ilin nào tu là cái là nghịch nghịch ít khi vào tàu dung ukiu ni ami honit kati mayu lak tunga au laing lak tunga lune kap ni ukiu ni kati mayu mangama amma kati mayu kanek mitunga nuna bo mi ilina tu la kati jakati ngit ni kati mayu katau giblunga coalition of nuna bo DEAs ni kati mayu suti te mata kwa tukihige kanang nang mata okaw hekak tulak pit hunakalung ni pilira kayuk mga pelin nang nila kanyang ilin nang nila kanyang umikano tamak ko ni nga pilira kahok tu hunani okaw hit hunan atok taw na mga ta ilin nang binit kanok piyu loayak mga ta ilinaw ti kanek tamahong sluta ilaw kataw sluta apek kora kalarangap ta ilin utok tu ni pilirianut ilaw kataw hok tugut kano ako ni tigi yume kati mayolak pe ilin na tulak nang mo third term nila ko na 8 years ang gatani kati mayolak to nga takwa akiligaw ngi makso tapilariw ya yugap tatao ayung inariyatilo ba o kawahirik ka na kuwang na kung itaw pilarang mamikano baloba ilinaw tularayo mikano aktuan na kami ito volunteer ilang akilak toktaw nito nga pilarilo kayo yung meto yung nga ayung nitsaka nga ma to Calvin mo nikinit katikoy hulaw to nga
inummarit kitaktiit nuvarjuarni pigiaqqaartit nagu aulaajularman taikani kiinavialiungimiarlunga ikajortalautunga kitaktiaralungni ibbiunealeq tia ailiortioralukklunga amma tia oqartiutarlunga qannuloqimeaq ikajortuuluaraangama pilerinniluuyamia toahortunga amma iganermi quviagiyaqalaangugama igaquyaugaangama igaallamiahorlunga hunanilli uqauheqaruarayarpi ila uqauheqarayarpi ukiukkut auyakkut upengakkaakkut tamakkua ai igingi mata auyakkut qano piyubaat ukiukku qano nutaqqat ihumagillugit ilinniartulluuni qangahartu ingillarilerman tamanna ilinniarniuyoq qangaharle ilinniayulauarta piyakkaqaqalu huyakkaqaqalumiayulauarta grow guides qaqaluklutin tia arnarunaat katingayut ilinniartitauyut iganermeralut tia araluk amma unaikua angutiit Boy Scout qayulauqaluarluni maannaunertoq piqayuit tuuleqman ilinniaganikaangata taikua tamakkuninga pileriaqqahulaurtut innangiingaarluti ilinniartitsingaartal yulauqmat tamakkuttuni nutaqqani arnanillu angutinillu maannaulertoq uquatigumiaqattatnaan uqaluutialaan uatsingaaleq matanutaqqanin nia eleoruartugut nia pititsiguartugut nalunnariuttaleqman kihiani taakkua summer camp unerartauhortut hamlekut ni pilerianguttarlutik nutaqqanut 13 and under muqo amma literacy camp qahorpilluni tikittoqarluni qablunaanunnaani tamakkuninga ilinniartitsiartukkannerlutik uqalimaayuhanermit amma qablunaatuinnaungillertu inuttutau pihortut hoveanakkut takukkanneruartungaugalua ayyanit toraangayunit ilinniarutiumikkaanu makkuktunut ilanikku ayoknaktu or piungittu or koveanaktu ayoknangittu tamakkua ai igingittu yukmata hunna uqauherinayarpigit koveanaktu or piuyut aulaaqaarluni ilinniarnermut aulaarnilugiarluni ihumakkaqhioralukkluni intabba ihumatsialukaurtugut pilluavigiattualerluni tulortaaruti amihutsiamiangoruqmata una hivulleqqaa tulortaarutitsiamiangohortoq kiinauyaq nakikiinauyarmit qinnerniarpita qanno pikkannertuuluarpita ikayuutikkanernit ukua ilinniartitsigikkauniartut akilertaugiaqarniarmata ilangit quvianangittullu hunaluktaat haqqihormata
kuviana realo luni kuviana ngito hakik luni tulok taruti takwa ablok vigil lugi kuviana to hakilek luni tana ilinne o tawlaw to pianik tawgangan tabak kuviana po nutaraw tilungali ilinne awing mi ilinne akitaw yulaw kapta amilerinermit qihilerinermit pualuleunermit amma qiyulerinermit hanangwanermit ne hanangwa luavit tuaslu takayungmit aula yiyunga nanungwa liulaw kimagama o now inungwa liulaw kimayunga kirattaringmit pihimak ko garag lao de tikira yame ilinne hulaw kapta tia angalog ilinne kitawuluni ihuma atul darik sugo amma agad atok lutit ayungin nermit ilinne kitaw yulaw kapta dana takukan nerwak takaw galwa ilinne wiu iluani kablo natut home ec teacher amma shop teacher takwa takuguan luwa bigayak taka hakikan na kunayak takaเอาเลยกำมัดเตาเกล้าอิลินเนี่ยเราก็จะแม่ของนั่งเมลูฮันนั่งเมลูอิลินเนี่ยก็ต้องแต่เราก็จะอิลินเนี่ยที่เราหิมะกำมักกุดอาสงพัวลุเลี้ยวเนี่ยมันถ้าพัวลุเลี้ยวเนี่ยเขาหิมะบุงะนูเวกขาลุงเนี่ยอายุเชื่อไหมลุงะแม่เขาแต่ลุงเนี่ยอายุลุงะอิลินเนี่ยวิ่งเมตมักกว่ากันเลยฮักกิกันเนี่ยก็ยักปัตตะกูเวียนก็ยักตกมักกุดอาลุติยาปลิวอยู่หินยักปุดอังเนตอังอุติดูนี่ตาหน้าเม็ดคนน่ะอังหนังมวยน่ะตัวงังนี่เลิกมันอังอุตินักลานอายุงิดแช่แม่เลิกมาตัดดาวตาหน้าตะกูว่าก็ยักปากinuk dito pidyo tigilugo tamak kwa ilin nati chiyita o ilin nati chiyugivat inuk dito pidyo tigilugo tamay ni pingahunit ilin namin kakapta takwa mikiyuat kindergarten mitay ko nga grade 3 mutikit lugo ko inuk tuwi na ilin na kitaw taklutik amma ESL taklutik English as a second language amma grade 4 and 5 tamay nit ilin na kitaw lutik te ko nga abloka nga te ilin na wikan ng mo kita kleo ilin na wiano inuk tut ilin na kitaw taktut subject nila ilin na ninga kano ako niyo tigiyok kaway mang nitakaw kalwa ikaka iluwani ublok kapyo na yak mga kaway mang nito nga kiheni ilin na kitaw yut amatay ka ni dyan ang nalugyo ilin na wiyani ilin na kitaw hoklutik daw kiheni una kau harikwak pa ilin na wing minat na ilin na kitaw gaya kangi mata inuktun o kayo hanang mit ubago ang ayok ka nguyutigot ilin na kitiyo kap tataw kablo natoy na o kabigilugin kablo natoy na o kayo hinyan yung o taka nalugi hok taka inuktoy na o kalagbigiyo ka o kablo natoy na
o kalayo mga ta hunaw bata kayaw tino kiheni tu kihayut o kayo hibalya cha me hoktot ilinawing mo itirangata kiheni uwanga anata ngutlunga ilinyakin niluin na merche yaka inuktot una inuktot o kauhel ilinawing minat na ilichi yaw kano ilinyaw taw kaya kangiman ubag ugiyap tiknik teka nga hibul lang mi ilichi hongap ta ang ayok kap tiknik teka nga kayo hiluta tam malangi matanaw kawek po katimayulutit kano naluneko ang ayakpit kano katimayunang mo or kano activities or plans takwa katimayu nang mo uktokoyit kami tawa hokpo ukwerangata una katimayu nang ilinyaw tiba ilinyaw taw balikan ni hokman ihuman nang mit pilaran nang mit abungak kanyak takuwa suta niya ay liw kanyak tumit ilinyaw bitinit takukan ni wa suta ay kano hibung mo akikui kaya kayugap ta una kingung mo iniragayagap ta hibuk mo iniragap ta una hibuk mo umaner to himabagyan dugo pigya kahong mata tiya takukan niya wakayak tungaw gadwa ima o kalaw ka bitema atugaw gayulak matatakwa o kalute ala kaluy inuk tito ilinyanang mitaw kakitaw yak ko kaluktaw atuk takay ba? Icheme AI mo nakaktaw yung may luwabig yang nakakama yakalung miyo taw yung may tamat ko nga pilira kagut siya na ito niyang nangalo aulay bigya kalumelaw iya nga imniw tiliya nga ang biya miyo taw nga ito tita guti giyuyani tita guti kangit siya na tumig kablo na mo imnigaw palut siya na ito kaliuyak pa yun tita ito tita kinasugitay na AI imngihidyo mitlo ni inuk amma Google Translate kada Google Translate kakmiyo ta nakablo na to titirak taka inuk to ligaw luni kaliuyak pa ito kaliuyak pa amma inuk to titiraw heriyuyap tinit ayung ito takwa kakitaw yung nit video unalukta na kaway malato ima kano nutak ka nireralugya kayo matataw ubla ko mita nirit kaya kayo matataw taman na taw atugaw yung iba ilinya vingi takwa pingahot ilinya we ubla mita kakay na may hoktot ilinya na kanilapat haglungin na may haglo ito yung okadwa awlay siya na uma ubla mita na may nirit taumat ta nahakit sumakto nutakan o kalawama
pigia harapta kakuyiyui tutsiameangugama ina tamap taugalwa kinawyang ni tuniyok kataw tugut takununga ilinawing nutukangayok nikinut ublaw mitakkaw niyak tunut MTI mikinayak talaw kimak biyugut nunamutunga bikunit takununga tokangayumut mat nei kwa takwa niriyakaw tarniak lupi amma mamak tokalung ni piteli hoktut takwa nikitset uniraktaw taktut new raktaw taktut kiheni hunalukta akit tulimagin nakmata nungu alanak katsameanguk talaktut ilangi ubagugi jamik ni kaklut ilin namin mudak tayong mata kipilugaw yun tutuniyaw kanimea tuwayo koktut ilin namin ni ihumamalo tunga kamanik to amin le breakfast program ngunikak tao hoktok teka ni ublaw mitagag kani tak kita mamun namang neak tuyak tumi agi ihokto mat che yo ilagi lukta na riyu luang neak mata tamanik tao tea ihumalaw tunga tea piyu luang ayang mangap ta kihene akilak tuwaw ngitlutik piliriyu kani nabakari tseme hokto amma okat kanirwak tunga una ilin nernek atu tekat tseme man upengangulirangan ilin nerwit inui hak tunangulihok mata awang go kaya perner kihene angayok kangu yutigut ayaw rin ang luta kap tinit ilin nere ako yita luta pikta kaya kaktugut ukiuluk takwan lutakkan hibunit tinit hibunit karigap ti hunang yuangok tulo mata ilin nere ako yita may akok pugugat wang mat nalak pagi Jackie o kau hekak tulo alaw kabi ilin niya nilagan yung mikano mat na tao tungang titaw sunga kaya ko yaw law ama unukat siya yaw alang lit mat na tao tugaya kalat ang nakap ti kunok kang gagayal ang nakap ta tunga hula mi utak himalak mi kap tatam nali o kakatigin nalak mi yaka tingmang mi pitalaw ni kami umayo ako hiling ni o kakatigin nalak taka
tunga hogi hivul pa mi okak tulak mangapi kinap mangapi. Hey, thank you for having me. My name is Madison Auluchu. Mat Madison tunga hogi hivul yang me aperihuak bagi hona me pitalaw na mangapi. Nak lang may pitalaw tong ating mang na utak kiti suta nak lang may kihang maak tong may wat nang may kayong may tagugang mo. Hek ko gagat ko kung ina ho galugo nokang ila tigugang ko feathers ni piya ko ilak tisuke. Tik pihuk to skin nga nui tala may lama. Ko ina liw mga ground mo floor mo katema sa ko. Ground me ra me lak tisune e humaya la ma jump too long mata ila jump too long mangata or not move ka himak so ko maybe around 10 feet away from us no kanga kan me lak suta for a couple hours e humalak tisonga kiyo tang na ko ta ko ta bugo ay me lak ta so ay me lak suta te mapitare ya ko herelaw kan ni nani hapitalaw na peu. Amarok talik kanit ya from town ungatit na ngani nokangati suda tingmang ne utakati suda ojakan na kala kata nokangati na magata tema tingman ila Kapini pitalaw na pe. I caught 3 Pinga huni pita kapitema tem na tuan ataw hek tem na tuan ataw hek nanihib bigilaw peu umaya ko hek other ones kaya kata gala ga bukihan hone tula tem na ataw hito kano pinagavit takunya peu eritaw yaga stomach and line leulagama all the way up to the neck line leo yak kisonga from one side feathers to other side feather ngana pihuk di ate kala mela amma kinaluting makhiulaw na piti kihang meulak pi now I went with my boyfriend Sam mako suhi ting makhiulaw piti o kau hakak na ko ang nakovit ilagayeti loba nunaling ni tabaw butewang na ko ni tao tong naglaw matataw ilakat. I want to say hi to Chelsea. Hi Chelsea. And I wanted to say kiyaw na ko vitik mo more than 36 hours ilit ni nakpa ila makay na ko vit ay ga nga PM na kawya chaktak lohe ang makiyaw na ko vit tweezers ni tigo hiluti pele lang mi straight up per logo ong ilugo kanum your skin hanano kaniglia logo tweezers tamak ko umayo ako hi ulorenang ningit kakitaw yak kutaw kau ya haw ya lawkat ki o kau herigayagwak takataw takwa Nova Scotia kut kakitaw ya katek hiyaw ni kulita kwa keng naktunik niuling mi nanihilaw pin tem na umayo ako keng naktuni niyo kalaw now just it was all black and back nga brown look gayalaw keng naktuni niuling nit umayo ako hit an elang naktumik tunihiyuk mata kihiyakangata tamak kuningaan anak tuni Lyme disease kablo na to Lyme disease anaplasmosis babesiosis and Powassan virus takwa an yang ni taktulo arayak matataw kiyaw nakpata umayo ako ano umayo ako hit kini pa yumihayuk matataw kawin makuyimak nga kayong ni Huam ayuyut
Te kwa o mayo ako hina perok tuni manak kami ihuayuyut amalu tamak kwalo o kauye leaves katagang ni kunik ihuayuyut tao takiyut perok tut nunami takugayong naktut tao inokagayuk tuni tamak kwa park mengoy kerving ni takunak mi takuyulo akayak mi yavut tao amma perok paving ni garden mikitun angok mata ayok nagayak tok takugyak lugit mikin ni ngipid jutigi lugit naninya ayok nagayak mata kihin nakangatalu ikpik nang itut at yang nang itok ikpik nang itok pidjutigil sugutam na kawin na lakhin na kayang gipakiyaw covid kiheni kiyaw kayang na covid takun neruk ni tema o kalawak po kingiyaw tiniw kihikpit kanigyar lugu kak teligyar lugu pele hawyan alupit pitsayo halutit kupmut amunyakat ni taman na ukaw herilaw ta ukaw herik kanin akwalaw paka amalo kiyaw teli manang mut at ukatit atugatit ay ngi takinaren arlugit amalukak litit atugatit takinaren arlugit piyunek hawyok alek titit kaklikpit kangagut iliguk ni pitsaw nek hatea amma keng nek tunik atung ikuwi piyunek hak takulangit avit keng nek pat kakukahik tunik an orak himatal lutit takulan kanot takulak hinayang nek haw nayagavit ammalut aneranit tilutit ay himalerovit ilik ni kawyahar lutit te kwa o mayo ako te mau ngip mangata kiktoriyaw hektak lutit awyak kiktoriyaw kangnak puhi kiktoriyaw titaw atut siyamak mata Health Canada mo approve taw himaluti antnek teli tichi ko Health Canada approve taw himaluti taman na taw ujek to kuyi himalaw tunga okalaw matema kay ngiyaw tingno kiyaw na covid pele hawyan alugo kak teli lugo pitsayohan alugo amunayak pa amalo nanihin ni covid pitang ni covid nuna mo kimamak tulwak te ubaluni tamaw nga mayulariyikut no akvenut takutilugo tamak ko kitoriyaw takaloy atut siyamak mata kihi nuitat teligi ataklugo umayo ako hengnut kiyaw langit avit malit charlogil luta ko atong na ako ni malit charlogit kano ato kaya kayuk mangata apirigualak miyagit taw ting mak tiluhi kano itong may awla ko ti may atulaw na mga pe ama kukiw ti kano itong may atulaw na mga pe apirigualak to Skido may jerry block to good and 20 gauge may atulaw to nga
big block at the 12 gauge for me. O kau heka kanewang na rubit tao makai na riyak ni kanuilaw na mga ikaw na rubi. Okay. Kabe na ilaw. Tao to waktik na wala taka. Amarok taling mo. Ting makaw na kalaw kami. Amarok talik. Ang vanilla manit siya ma. Te kung nga nun alo ti tema ting makaw siya naktuya. Kanganulak pi. Tawon taw tak tu ting manit. Tawo nga patuyo mata. Ting makaw na tu ni kano o kawagayak pe hunami nakagayak pa. Nakakoyinayak pe. Always bring shovels and your gun, always, and wear warm clothing. Puari timingo nakkay naktakluta at nga siyang ni nakkaktakluta makay na witin makaw na wit ujak to kuriyod amalu makay rani covid ay himali covid tamako kawihiriyabut ticks takugayong nakaw na lang naklakap ti utaw ting mayang ni or ting medyo unique takun na covid o mayulari ko no agyak lugo naluner lutilo na mipitalaw na mga ni ubalo ni kimaglugo ni retail ni akpat kinek tamang ni akpuhi at orap hit ni tay kuninga o mayo ako hinani pitakangit mga takwalo Nova Scotia mitaw takugayong nakaw matataw tamak kuninga kakitaw yak ko kawigalaw aptigo kang naktunik niuling nik o mayo ako hang ni takun na kawitema tayo ko tics nguna kagaw yun kawig kanawang na kawi kakitaw yak ko takuwang na kong ni ETICK.ca kakitaw yak ko takugyak lugo o kalima kayak putit kablo na tito tumit tam na kawigalaw ako tics kawig ila nalulaw ka hunaw mga ata ulorenang ningilu tabo nga kakitaw yak ko kawigalaw ito nga etic.ca ETICA.ca takugya katawang na rubit nalun na rubit tema o kalimak tulak putit tamak kwa video tigilugi ang malutaw atut siya miyutaw rubbing alcohol takwa rubbing alcohol taw toko chiyula miyutaw umayo ako hang din toko na lugo umayo ako hekte kwa agakut rubbing alcohol ayung nip miyutaw ilderer yo amer lugo ilderer yo amer lugo ublunik pingahunik kangek lugo kak tailigar lugo tam na umayo ako hek kiyaw ni rovit pingahunik ublunit ujak tong na putit amma ang milak hinang lugo kiyaw ni rovit ang miumut ang milak hinang lugo tamak kwa maligaw ko yaw himayut nalunay me makpaka kawi makoy sungalo makay na akangavit an orat siya kimatang na putit kiyaw ni rovit nalunay nayak kihit amerlo palagaya unak kilutit niglaw matarlutit merew nilutit mereangoy na merlutit takay na metarlutit
Nukil luler lutit, hauni luler lutit, neakung uler lutit, tamat kuatea ikpigiler nerovit, te manalune pok kiyaw lauravit, kiyaw unit, tamat kununga, tea ikpigin na yukmat, kiyaw nerovit, at nerviler lutit, at kauyahagaw yumak putit, at ernak tunik, kiyaw unipitang naktut yukmat. Man nalak pungat tao. Madison. O kakatigiyol wala wakit. Ulung asih doang